Mentaka jeng syapting, ya wan kejeng penkelah hak amendment juga six schedule. Hadim bakal ada kejeng penbor penkelah, nak kalian juga kenun juga tripa. Kabla ya punya kendu yo Amit Shah dan kena singi kebadab. Nak kalian juga Estate Committee juga Hasil Autonomous District Council. Mentaka janwit kila syong ke jalan ke pekerki juga MDC ke Hasil Autonomous District Council menyertai halal ketika kemat. Hadim malawa juga di jalan apa kena sikila patai kebon nak kalian juga Deputy Chief Executive Member juga KHDC ubah pencarian NCM ulaong. Mana kalian juga konsil lesong kerki banyakkan halal ketika kemat. Maka takalong bakin long ki bahusiar namar yoja baka sokar India kan wanra banyatai ya ketika man adorba jangka parlimen ka masalong shen. Ulang ru mana kaliang jongki kira shimekara ban penti kena bahkan ni amendment ke Kentin Village Council kam dai ban rung ni ka ban don bet ke Kentin Village Darbar baka Kentin Municipal ru po ke jaka ke council kam yap setia bar ka dai ban rung be ke Kentin Town Committee ni Town Darbar. Ulang ru baka jingjiet kinong sencar tau ka dai bet banjit de kishnong kihima bat kira kat kum ki an jongka district council bat kamdai ban lej sika state election commission. Nagalang jongi ka council daga jingya sutu jimut lang bat CM bat ki report juga state committee jongka kasih autonomous district council mentaka janmin ila khot ya ka jingelang baru ki MDC jongka kasih autonomous district councils ban ya kan biang kendiat aga jingede bat ka amendments jongka seksitu kadang golong natrai pitip bahwa undang ilam juga tipra di ba predut nanti tipra lah ikan tu yo Amit Shah ini sini I kumba kane kajing amen ya ka sikdil nyimtip kalaban long kloi ni kalaban long slam tendai nak ye tak kisien ibang yo I nagaliang jongka tipra kiba persangkat balaban push na kabentakan ni amendment nagaliang jong ika executive committee ru klem da syong thai ni na ban paulong husiar kendiat yo kumnu ki wanra haganika session ke bansalong po parliaments ni khot kerki kan ngilang kadin khot kerki jong ika ngilang kalong ban ya plu jimut biang ya ki ki benta ki bangya du ya plu ya ka 125th amendment ya ke bala introduce osnim arja ka kendai bar gila from ru nagalang ka parliament ya ka parliamentary standing committee bala share bala head dau Anand Sharma natai pikir mau bahal awan hang ni shillong ru ban shime ka views ya obedian jongki councils jongki NGOs jongki Rusham Phang nagalang jong Anand Sharma ko bu chairman jong ka parliamentary standing committee la somme di report nagana wi sutu baga don haka final stage ke kamta mu mga ongi fi sachisin baga jing pressure jong ka tipra ya kan diga amendment juga sikdil who knows kala ban wanra haka nika durba ya ka jing kan jungi mentakas ni nyai bani ki ju ki point ki bangaju keren kata kalong bangin penting kena bahakane ka amendment kaktin village council kam de Bandung nam tajungi kadi Bandung bay village darbar hajingi dei bat ka municipal council ro magali kitin municipal hangi kam da yahap than niong bare kadi Bandung daga town committee ne get town darbar nangta kumba julong yaki rangba shnong dei banjit daki hima daki ilaka kat kum ki rules jung ka district council ndei bakar le shaka state election commissions ho jaki dei baka election yaki member jung ka district council ru kanong bai kat kum ka election rules jungi ban conduct bai daka state election commissions akajinga dei bat ki on representative tribe ru yang balakum du kumnu ngimdon kamban mention yano kan sulong bai katangut kinlong ki nominated member
kabaka syong haka jing start jongka komen baru gomnor don kam pada dubu ya kin on represented tribe. Kita kilong viewpoint bal hoy akan jing dei bakan number of seat ru hoy nilai keren hagapor mentang don Alkondai plus iway Alkondai elected iway nominated kadon jing keren ba why not 36 elected 2 nominated kalong 37 don ka jing ru why not 36 elected 4 nominated dia kini ki ru ingin sanang ekran rengkat-rengkat bar ke sorkar kenang ba kajing mut jongi kalong ba ka opinion jongi ki MDC kanya longlang kumju kumga opinion jongga komen kenang ba kan nombu jing artin ya ka home ministry bat kumjuru ya kiwi ki tengah terikam hang te Delhi bagi nom confuse artinya dia bagi opinion ki jongi dia natak daw ni khot kerki kan ji lang badi kan ni ka ju la se hagini kan dia si ini akan du ya ki official juga home ministry la da yo kalat bat yo home minister yo ka union government ban pen sngau ya kini ki jing sngau jongi kum ki MDC rengkat bat ka sarkar hoy pitip ba jongi hang ni kamlong regular namangi mahap hak artikel arspa rapo kepada nak bentaki municipal bodies bat nak bentaki panchayat te bare hadu mentaru ni dang yo pisa naga through ministry of panchayat naga daw kolong ba nimdon naga jongka provision na poka constitution isuna bahagani kladon article 280 dan mereka subit yang ikan dia bagi don kita village council yang balakum kan don betang district council village dorban town committee kenang bakan nom kata ya ka sistem begini kita kilong ki katuk ani ki points ki bangi akran mentakas ni berki perlu MDC haji ini bakan ni kaladon teng kaji akran buat ke sorkar la kumnu aku bangun fi mennya 35 elected 2 nominated kanong 37 dia kan ni lah saya ngimpip nak kalangan sorkar kelas 4 dia mesti ministry concerns dan nak kalangan jungi kabiu jungi babon kalong 35 plus 2 ini bukan bagan ni kentin kan sulong bay nominated kata coba langsung menggani yang kami kan buat kisian juga edisi berpe is oi nama kekam long urgent nama gratis baga parlimen very soon kan sedang te imat bangin koli ke jingelang hangne hogoti ne hangne slong kan sipor lesi urgent nyila ban ya kendu ha po nong ba dali ban diskusi kini kita harus pa papo kani kalau don pa haka recommended haka introduce bill amendment bill dia ka article 280 kababut kalong ba naka finance commission an IPSA ndei tang hakitu ki panchayat bodies Henry haka district council Henry gumbalong menta tingin don ke provision kan tu kan tribal tiongga ministry of tribal tapi aji ini begitu pada kamdolong spesifik untuk district council kaculong baik tang tagi tribal tidak ada pikiran nak tribal tang ni kita pun tribal ki bomdon district council dulu tigi yo pisana ka tuhi tiang kaju kapor ka pisah dekat artikel 275 kamlong spesifik ini kadai nam taka state government Ministry of Tribal Affairs dan dia kan ni kacing rumah artikel itu kalau baik spesifik ini buat apa cakap untuk apa